أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tiyak kita balik-balik naisab nugpatan yene pagsuiswiten di pasalan kaellum sin Nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuito Yesu iswiten pasuno si bakasye matasampot mapalabay yene pasalan paghijrah yene sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudju lahat Habasha. Puwas ang ban paghijra na iliin telum bulan kulang maglabi mole yene may magbakwit tudyo lahat Habashahin hap magkabalik sabab gay tanto tanam ye mian mapaten na dim lahat aahin sabab bang kulang kasawayan no duk lagi siye aman me mian mulia si sikaw mande halga si sikaw mande lagi do isab sawe de may kaandahan din na parsababan ien gitan tunawa yene mian pa tenna de silahat din Habashahin niya ng buwa man may kisah masyhura tasabot painte yakisainin si kutub kitab-kitaban din painte Qissatul Gharaniq inin ye asa kasaben nalanen ga inin too Gharanikin bahasa Arab ye mian jama'i gurnokin yan manok-manok pote taha kedlong nen nansir minaksud yene Gharanikin yene may malaikat kisahin sa inin si waktu mian massah in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Najm binasa inakemon niya si suratul Najm pag sihinapusan surahin niyan pasujud in panghukte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai may sawa ni may muslimin pasujud dusap sampai may kuffarin pasujud sampai pinain may jin pasujud si jaman iliin malingkan nin niya duwangan yan si Umayyah ibn Khalaf dok si Al-Muttalib ibn Wada'a pinain siya niya nga si pasujud Umayyah ibn Khalaf yan nga ko padjabulak pasujud dita bulak ina inakop ning na Umayyah yan mate yetabono dim kakafir iepete kisah pa betaran ni kisah Al-Gharanikin si ayat painte فإن الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى أبس يه فإنت كالصحين پابتد نعنس إن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى na si inin luha sa miyan bisarhanin kapandakan nin ya tasabot man si inin yene ga pante tawa ya kisatu yene me kissa ya ga yene Gharanik lay na si waktu takale we me painte magbakwit tudyo lahat Habashahin we mag-Islam ni hati me amakahin na mole si tuju lahat ini lahat di kalasahan
Majari, magpanas ni yan si Makkahin. Sampay may kaumanin ni may Quraishin miyan ngisun si may Bani Abdul Manaf yan miyan pihak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may lasiha ni miyan inurungan si Diyat yan Bani Abdul Manafin Diyat magtambak-tambak Diyat pinang lipat manglipat iin duk iya kapalit nen pangurong siye yan ay Muhammad papatay de duk namikyan nen niya usap operde pa si Abi Talib yan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam inurungan niya tamanhap ni subul Makkah mian pangaganti yan ay Muhammad na inisambong yan ay Abu Talibin asal diawa teed pa inni akal binin ataw makainu-ino teed kaam urungan bi ko pa inni anak bi papituwi si ako paketo ko uus pangurong ko kamanakan kon papatay bi iyan pwede sa bungi Abu Talibin na Abu Talib nambuha emban painte si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai magdepensa sa Islam na hidayatin miyaan ga sa miyaan katoan na maksud na si inin hidayat at tawfiq wal ilham katopikan ini mene sin Islam inin parsamabanin ga samyaan niya guna in kakahinangin bangga lo sigite ka Islamin iyan painte silsilhanten si video inin magsarang sukur si Kaam Kemon si Pamayambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.